Guhaye ikaze kuri Toka Sport ubuzima kabisa, amakuru y'imikino agezweho cyane muri weekend. Nkomeza kwifuriza weekend nziza, nshimira amaze gukora subscribe nawe ukoze share, uri umuntu w'agaciro cyane. Rero ni amakuru y'imikino agezweho kwa tanta bari menshi cyane mu mashampiyona cyane kabisa. Nkwibutsa gukora subscribe. Rero tukubwire zimwe mu nyuma z'amakuru tugiye kukugezaho, tukugezaho Mashami Vincent arahamagaye Amavubi atarimo Bizimana Djihad, urutonde rw'abakinnyi bose bahamagaye bose kabisa, baza kuramya ndetse n'ibivugwa mu Mavubi byose kabisa. Ko tukubwira ibyo kumenya ku mukino wa Manchester United yakiramo Manchester United. Rero ni derby kabisa ya Manchester, byatoza batangaje byose turaza kubikubwira, ntuze kujya kure. Nako rero n'amashampiyona y'Uburayi tukubwira resulta zose uko zarangiye, niba bari bukine none nabo tukadutangira n'amakuru yacu. Rero Mashami Vincent kabisa yahamagaye Amavubi atarimo Bizimana Djihad. Rero umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Mashami Vincent rero yahamagaye abakinnyi batatu nibo bazifashishwa ku mukino ibiri yo gushakisha itike cy'igikombe cya Afurika 2020 kizabera muri Cameroon mu ntangiriro z'umwaka 2022. Muri uku kwezi Werurwe 2020 nibwo hazakinwa rero umukino ya nyuma y'amatsinda igamije gutanga itike amakipe 20 azitabira imikino ya nyuma. Rero ni muri urwo rwego u Rwanda ruzakina imikino ibiri irimo uzayihuza na Mozambique kuri stade ya Kigali Nyamirambo kwa 24, ndetse n'uwa nyuma w'amatsinda uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya Cameroon kwa 30 Werurwe 2024. Abakinnyi batatu nibo bahamagaye rero barimo 23 basanzwe bakina imbere mu gihugu byabo na shampiyona kabisa. Muri abo bakinnyi rero bahamagawe rero ni Olivier Kwizera, Nivuye kuri Eric Ndayishimiye, Yves Kimenyi, Yves kabisa. Defenseur Mutsinzi Ange, Fitina Ombolenga, Abdul Rwatubyaye, Emery Bayisenge, Manzi Thierry, Salomon Sarik kabisa yaturutse no hanze, Faustin Usengimana, Hassan Rugirayabo, Eric Rutanga, Emmanuel Imanshimwe, Emmanuel kabisa. Abakinnyi hagati mu kibuga ni Yannick Mukunzi, Olivier Niyonzima, Olivier Konakuda, Save Steven Rubanguka, Bosco Ruboneka, Martin Fabrice Twizeyimana, Jabel Manishimwe, Kevin Muhire, Muhadjili Hakizimana, Haruna Niyonzima na Eric Ngendahimana. Mu gihe abakina bataka kabisa ni Jean Bertrand Iradukunda, Meddy Kagere, rero Nshuti Dominique Savio na Irene Neste Sugira. Byiringiro rero gushaka n'ikipe yo mu Bubiligi nayo kabisa kazaba habaye na Dani Usengimana ndetse na Yabivuze Oze kabisa. Rero umutoza rero akaba ari Mashami Vincent kabisa. Ibyo ugomba kumenya ku mukino wa Manchester City yakiramo Manchester United byose katubwira n'byatoza batangaje. Uyu munsi tariki ya 7 Werurwe 2024 mu shampiyona cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza irabigeze ku munsi wayo 28. Hari umukino ukomeye uza guhuza Manchester City na Manchester United, ni derby Manchester. Uyu mukino uza gusifurwa na Anthony Taylor ndetse urabera ku kibuga cya Manchester City rero Etihad Stadium. Ugomba kumenya rero ikintu cya mbere gituma umukino uza kuba ukomeye nuko Manchester United iza gutsinda uyu mukino kugira ngo yisubize umwanya wa kabiri yabufashwe na Leicester City. Ni ku nshuro ya mbere rero muri shampiyona Manchester City iza gukina rero uyu mukino nta hundi nizivune ifite kuko abakinnyi bose b'ikipe rero bameze neza. Mu kiganiro umutoza Manchester City Pep Guardiola yagiranye n'abanyamakuru mbere y'uyu mukino bavuze ko Nathan Ake yagarutse mu kibuga nyuma y'imvune yari amaranye igihe. Yagize ati ni inkuru nziza kuri twe, Nathan yagarutse yakoze imyitozo kandi ameze neza, ndetse buri mukinnyi wese ameze neza. Ku ruhande rwa Manchester United niko ku mugoroba wo kuri wa gatanu rero Edinson Cavani yagarutse mu myitozo, ariko Anthony Martial ntiyabonetse muri iyi myitozo nyuma yo gukomereka ivi mu myitozo yo kuwa mbere kabisa. Umutoza Ole Gunnar Solskjaer aganira n'itangazamakuru yagize ati turakizeye ko tuzagarura umwe cyangwa babiri. Solskjaer yemeje kandi ko David De Gea yagarutse avuye iwabo muri Espagne, aho umugore we yari yibarutse umwana wabo wa mbere. Bityo rero Dean Henderson arongera kubona amahirwe yo kubanza mu kibuga kubanza umukinnyi mu bench rero ku ikipe ya Man City ishaka kurya na byinshi ko derby ebyiri byabona na Man City nubwo City ifite amahirwe menshi cyane. Abakinnyi bashobora rero kubanzamo Manchester irakina 4-3-3 kabisa. Rero ni ibyo ngibyo kabisa. Derby rero yo mu Budage Borussia Dortmund na Bayern Munich ku mataki ndageze Dortmund atsinda ibitego bibiri. Minota 26 Lewandowski atsinda ibitego bitatu, half time irangira ibitego 2-2.
Bayern Munich igaruka isoza ibitego 4 babanje 2, urumva remontada ntibaho. Premier League nanone ko rero iza kubimo agaruka mu kibuga West Bromwich Albion, Newcastle United, Liverpool na Fulham saa 10, mu gihe Manchester City na Manchester United zikaba kubwira saa 12 n'igice, Tottenham na Crystal Palace saa 3:15. Akubwira ko no mukino uza kurangira Manchester United German Bundesliga FC Cologne saa 10 saa 10 n'igice na Werder Bremen mu gihe Brentford na Norwich ni saa 1. Italian Serie A, Roma na Genoa rero umukino ukarangira Roma itsinda igitego kimwe, Crotone na Torino saa 10, Fiorentina na Parma kabisa saa 10, Hellas Verona na AC Milan saa 10, Sampdoria Udinese kabisa na Cagliari biraza gukina saa 1. Komeze ngushimira rero umaze gukora subscribe kuri YouTube channel twa Top Sport ubuzima kabisa, komeza ukore share w'uru agaciro kabisa. Nifuza ko tugaruka nyuma ya match za derby kabisa zabaye zose nyuma Manchester United ndetse na match ya Real Madrid na Atletico Madrid, derby yo muri Spain za kubikomeye cyane. Ndabakunda cyane, mukomeze kugira weekend nziza naho mukanya turi kumwe, ciao.